Berdah, nawang berdah hidup di bumi ini ulian apa dah? Ulian apa tenang? Irago hidup di bumi ini dah. Sing jo adolen dah ulian ye. Adi bisa ulian ye nah. Irago hidup di ini dah. Sing jo adolen dah ulian ye. Apa mau yang gitu dah? Aku jani ragu gai cek pasti nganggo ye dah. Si suan manjus, kal manjus masih nganggo ye. Suan madar pasti ke nari ye. Aku cek pasti ye. Cek saja nang, saja. Apa pasti nang. Saja dah. Ragu hidup di bumi ini cek patuh teken ye dah. Ye pasti ngalir uling tongosi dhuwur teket tongosi petenan. Patuh caroi rago dah. Dadi manusia jak sing yen rago bodi dhuwur dah. Upur sukses jak sing dadi rago bisa pajak kene petenan. Rago ado di dhuwur ini dah. Sing jo adolen rago pidan manten. Saja tenang. Rago hidup di bumi ini yen suba di dhuwur jak deh sapet kene petenan. Deh sapet kene rago kedewekan rago pendidikan. Sing gitu nang sakjut dah irago di hidup di bumi ini cepat tuh cara dia rago hidup di bumi ini dah sing jo adolen dah ulian aku dah ulian aku dah ulian yeah cak nak ujian nih rame-rame nih toh kamera toh ini kamera sebenarnya nak ada apa nih sebenarnya rame-rame nih? Ayo milih lomba vlog. Lomba vlog dalam rangka apa nih? Bulan Bali. Wih, cek pusat kita bulan masa Bali ya nih. Bulan apa ya nih? Bulan Februari. Wih, cek bulan Februari ya nih. Marus ane ragu dibis milu lomba bulan bahasa Bali. Sakit bulan bahasa Bali deh. Cek kencang saja sana nih. Apa tema bulan masa Bali ni jadi? Anu keti ditanding kaya nih. Wih, cak andi jak nyak pasti. Mare dunia raga digelang wayang misi tema ni tentang toyo. Wih, jak nyak pas deh. Tapi do ini lagi aku ngai vlog pasat ini be. Bulan tahun lalu kan bu ini pasat ini sih jak men. Menjijau. Jak lan jani ketukan. Bang jak desdek hidup deh, bang sing jak kebos ini. Nah gitu yuk. Lan. Om Swastiastu semeton. Navigator semeton, dogi becek-becek nggih. Nih sane mangkin diang jagi nge-vlog. Bang cari youtuber gitu. Nih. Diang jagi nge-vlog untuk bulan bahasa Bali. Ring Bali bulan Februari niko wenten sane master bulan bahasa Bali. Nah, bulan bahasa Bali sane mangkin temanya nih Danu Kerti ditanding Toyoning atau air sumber kehidupan. Nah, sane mangkin sawire tema bulan bahasa Bali ini ke tentang toyo atau yeh. Nah, sane mangkin lan ni rago ketukade pang ningalin yeh gitu. Pangan ningalin ane bening-bening. Iya, son. Antas dengan semeton. Sedurung irago luas harus tetap ingat ane mas tuh protokol kesehatan. Sawireh tiang jadi luas melalui sambilan melajah yang harus tetap menganggo masker. Nah, semeton sampunang sak masih yen irago lakar luas harus tetap protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, lan mencuci tangan. Oke, langsung gas nonton. Om Swastiastu semeton. Nah, sane mangkin yang sampun ring tukar.
sedurung iraga melali-lali lan melajah niki tiang wenten timpal sareng siki saged lakar ajak tiang melali-lali sareng. Om Swastiastu, perkenalkan wastan titiang Ida Bagus Putu Pramana. Nggih, Gus. Niki tukat nyane tukat napi niki wastane. Iki wastane tukat Taman Sari. Wih. Cek saja niki nggih. Yeh ning kabar masih asri nih ke. Wih, lan raga lali-lali. Lalan Gus. Bang nawang agane janito bulan bahasa Bali temane danu kerti gitaning doyo ening. Nawang apa artinya? Nawang lah. Artinya itu iraga hidup bulian. Ada sing gitu artinya itu air itu sumber pengetahuan. Bang nawang agane manusia do sing hidang hidup tanpa sing yo manusia gen entik-entikan lan beburon sing masing hidang hidup tanpa Wih, cak patut niku Gus. lan doyo niko patah cara raga Patah napi niku Gus. kini doyo niko kan mengalir uleng tongos sane tegah tertongos sane endep. Patah cara raga yang sampun irago dhuwur atau sukses do nyeneng sap teken sane beten mawinang irago dhuwur sing jo ado len kulian rago beten do nyeneng sap teken rago. Wih, cak patut niku Gus. Cak nyangka dua kini lah timbal. Sing tugen tuh ado ane aning lan ane puak. Wih, napi mau nang itu Gus. Iko patah masih cara rago yang rago luwung apa pedewekan pasti luwung pedewekan rago nih yang rago luwung nyagu pasti ning lan yang rago jelek apa pedewekan pasti jelek pedewekan rago nih yang rago jelek masih nyagu pasti kuak Wih, cak patut niku. Apa buen mungkin yu saja niku saning utang mis sembarangan ring ya. Jak atas ya hepuak niku. Niko pun dirago dari manusia sing dadi ngutang mis sembarangan apalagi apa buen ditukade. Wih, cak patut niku. Terus sing kene sing itu kan irago jago kelestarian tukade dong utang mis sembarangan. Sing itu Woi, nang udia loh. Nang udiang nih. Wih, pasti kal utang mes semarangan yuk. Yang kini onyang anaki cak telah gua gumine. Nah, ingken iki. Nih Gus, coba loh. Cek pasang utang mes ngawa Gus. Adah, sampunang genten nggih. Utang mis sembarangan. Do lian dirago pendidik rusak pribadine. Boleh. Nggih, sani makin misil ke utang ling tempat sampah nggih. Nggih, boleh. Lon-lon nggih. Nah, semeton, sampunang nggih cara anak dunia niku utang mes sembarangan. Utamiane ring tukat. Sawireh tukat niku kan sumber air iraga. Yen-ten tukat, jak-ten wenten sumber air ragu. Sen hidang hidup iraga. Ten gitu, Gus. Nggih, patut niku mah. Nggih, pantah sapunika dumun vlog sani mangkin yang sareng Gus Jaya sani mangkin jagi cara anak dunu-dunu zaman jani ke healing gitu kan nih. Nah, sapunika yen enten iwang kiang nunas gengrena sinampura tiang puput antuk pramo santi. Om santi 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 om. Mapalyanan sara